I moj put ovaj koji je bio, ja sam zadovoljan s tim putom. Ja nisam na kraju tog puta. Ja točno, to je jedan proces. Ja još imam neke stvari koje moram dalje tražiti, riješiti. Profesor, iako sam svjestan da to razumom neću. To je opet pitanje srca i osjećaja. Hoće se u tom, mislim da ste u onoj našoj emisiji na televiziji jajno to rekli, da postoje taj 3 etape. Da, našeg obraćenja, konačni je mistički, jel? Konačno je potpuno sjedinjenje koje malo koji čovjek doživi. I koje ne možemo staviti onda više u riječi. Ja sam sad u fazi kad sam shvatio da sve što mi treba nalazim u sebi, da je Bog u stvari u meni, u onoj mjeri koliko ja prihvaćam njegove principe i njega, toliko je on u meni. Kao i što je đavao u meni u onoj mjeri u kojem ja njega prihvaćam i ne istjeram. Da, vrlo zgodno, ne znam jeste li možda šta čitali od teologa Ranera, naime nekako vi ste to nevjerojatno doživjeli, on je pošao od antropologije, od čovjeka i tu je poznata njegova teologija. Zapravo ne idemo proučavati najprije Boga, nego zavirimo u intimu vlastitoga srca i doživjet ćemo zapravo sve u meni govori o postojanju Boga. I sad sam vas upravo to htio pitati, kad čisto teološki razmišljamo o savjesti, što nam kaže Drugi Vatikanski koncil u Gaudium et Spes, kaže da je savjesta intimna jezgra u dubinama našega srca gdje odzvaja Božji glas, gdje se događa taj intimni susret Boga i čovjeka. Jeste li si kada razmišljali, Bože moj, nikoga od svjedoka nema, ja sam nešto učinio što je dobro ili zlo, ima neki glas koji mi progovara i ako ga ja razumu hoću odšutkati, ako sam neiskren, onda on postaje sudište vlastitom razumu. Što je to u nama da govori samo istinu? Ako je ta savjest dobro odgojena, nije li to zapravo uistinu da Bog progovara preko mene? Ili možda drugačije razmišljate? Vjerovatno. Ja sam možda čak i osjetio da neke stvari koje sam zapisao, da sam ja to zapisao, ne znam zašto i kako. Ja. Da netko u dubini duše bilo... Neko, kao da je neka ruka vodila moju ruku. Da. Znate, ja imam u onim trenucima naglo skočim iz kreveta i odmah zabilježite. I onda počnem pisati. Ja. I to što napišem, ja to intuitivno napišem, nikad ne znam da ću to napisati, niti to neki plan. Jednostavno počnem pisati. Ja. To je Ja recimo mislim da kako možeš objasniti Mozarta koji je sa 5 godina svirao. Osim da je to Bog preko Mozarta svirao. Dar koji mu je nezasluženi. Što imaš, ko što kaže Pavao, da nisi primio? Ja mislim dar sposobnost koju čovjek ima, neke stvari koje napravi, pa možda neki pojedini ljudi velike stvari, da je on predodređen za to, da to nije samo njegova zasluga. Da. Profesore, s vama je tako ugodno razgovarati, ali vidite kako nam vrijeme... Ne, sada hoćemo li malo dati našim slušateljima prigodu da oni nas nešto pitaju? Malo glazbe. Ako im nismo još već dosadili... Ja mislim da oni sada čekaju upravo da vam postave pitanje. Malo ćemo... Imamo već nekoga? Da, telefoni su, pa onda ćemo glazbu ostaviti za kasnije. Izvolite, budite ljubazni, predstavite se. Halo, da. Imamo, evo sada samo da spojimo. Izvolite. Hvaljen Isus, pater. Hvaljen Isus, budite ljubazni, s kime razgovaramo? Miro Mlinarić, otac 5 djece, dragovoljac Domovinskog rata, član HDZ-a, ali poštovanog gospodina Tonca strašno poštivam, cijenim. Slušam vašu emisiju. Čitam njegove knjige, čitao sam njegovu knjigu Iza zatvorenih vrata, prije 10 godina, imam i dan danas u svojoj biblioteci. Baš mi je drago, hvala lijepo. Profesore, mi smo, vaša supruga i ja smo tu negdje blizu, ja sam podrijetlom iz Velikog Skočaja, isto pačeničkog mjesta od Borićevca i tako, pa bi vas lijepo molio, vi ste ipak intelektualac i pišete, bilo bi dobro da se ipak mnogi naši tu u Hrvatskoj ljudi ne znaju za sudbinu Udbine, sudbinu Borićevca, svi naši ti hrvatskih i ličkih sela koji su nastradali od četničke partizanske da se o tome nešto napiše. Da se napiše, da se kaže. Dobro, hvala vam lijepa. Imate li kako još pitanje? Pa htio sam još reći, čitajući u Fokusu o Trijumfnom ratu koji je pisao gospodin Tomac prije 7 mjeseci, Mesić, Pusić, Milanović, mnogima sam našima ljudima objašnjavao i hvala Bogu, mnogi su glasali za HDZ i za doktora Sanadera protiv tog Trijumfnog rata, protiv Zapadnog Balkana i to, i mislim da mi Hrvati ipak
ima nas dovoljno prosvjetljenih da shvaćamo i da vidimo da podržavamo Hrvatsku državu i dragoga Boga. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine. Sad ću ja reći da sam nedavno doživio dosta veliku kritiku od svoje supruge koja zajedno sa Borivčanima iz Borićevca pokušava da im se vrati ono što je oteto, još. Da. Pa da me dosta žestoko kritiziralo, kaže svima pomažeš, a niste ništa učinio za nas, dosta si pasivan, daj nešto i ti napravi. Na tome isto ovo što gospodin kaže, trebamo svi zajedno pokušati napraviti najviše što možemo, jer stvarno se malo o tom zna, a što je najgore tim ljudima koji su još tamo 41. istjerani, nije ni do danas vraćena njihova zemlja, ni imovina njihovih otaca i djedova. Nažalost. Evo imamo puno telefona. Halo, izvolite. Dobar večer. Isus i Marija. Uvijek. Lijep pozdrav Patru Fridlu. Hvala za ovu prekrasnu emisiju. Profesore Tomac, imate pozdrav iz cijele ekipe iz Siska koja vas je pratila u Mozaiku. Hvala a večeras vas pratimo uz našeg dragog Patra Fridla. Profesore Tomac, pročitali smo knjige, pratimo vas, pratit ćemo vas i dalje i molimo za vas da napišete sve ono što još imate, a vi toga sigurno, mi to pouzdano ovdje znamo da imate i zahvalni smo večeras vašoj majci i ocu što rodi takvog čovjeka. Jednom davno pročitali smo u Leningradskim zaručnicima kad kaže ona jedna majka prokleta utroba koja te rodi za Lenjina, a mi Hrvati kažemo draga utroba što nosi našeg profesora Tomca. Profesore, samo toliko, pozdrav iz Siska, cijela klapa iz Mozaika vas sluša. I pozdrav vama i veliko hvala. Hvala lijepa. Sljedeći, nekoga imamo, izvolite. Hvala si Marija. Branka je pri telefonu iz Zagreba, zovem. Izvolite, Branka. Patre Fridla, evo lijepi pozdrav vama i profesoru Tomcu. Slušam, najprije sam malo bila rezervirana prema obraćenju profesora Tomca, međutim vidi se da je to zaista jedna tako očigledna promjena. A imamo nešto zajedničko, a to je iskustvo traženja Boga i iskustvo obraćenja. Sad ova knjiga meni se čini da je profesor zaista našao vrijeme kad će napraviti jedan šok. Sad nekome će biti ovo terapija u našoj državi, a nekome će biti smrt. Nadalje, čujem profesora kako plače. I lijepo je zapravo kad plače, dakle, ali što hoću reći profesore, čini mi se da je Bog odabrao vas, a ne vi njega. Zašto? Nije li to ono što je već netko lijepo rekao, ni bi ti mene traži da te već nisam našao? Tako je, ali ja postavljam pitanje, jedno vrlo konkretno pitanje profesoru. Tko bi umjesto vas, dok je trajao Domovinski rat, radio posao koji ste vi radili? To je jedno pitanje. Da. Dakle, očito je vama već bilo namijenjeno to mjesto, jel? Onda dalje, ova knjiga koju ste, zapravo vi ste i svjedok tog vremena, jel? Da, jasno. I ne može nitko autentičnije iznijeti događaje nego onaj tko je bio učesnik toga, odnosno svjedok tog vremena. Dakle, nemojte si predbacivati, ja mislim da je Bog upravo izabrao vas da ovako nešto iznesete i da se napokon razotkriju mnoge misli i kako se pomozite mi patar, i tako je. I u krajnjem slučaju ovdje je pitanje savjesti današnjim, odnosno vašim bivšim kolegama u političkom vrhu, kako se dalje postaviti, to je jedno, a drugo, očito mi Hrvati pokazujemo koliko smo malo kršćani, jer dođe do toga da rađe biti sluga nego gospodar, ili u krajnjem slučaju napravit ćemo zlatno tele pa ćemo se klanjati. Jel? Evo, draga gospođo, hvala vam lijepa, još mnogi drugi čekaju. Da, evo, mnogi hvala lijepo. Evo, možda